Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga bate CTV ni pliang supaya pi baro syakimat kimat jong ne kejan mit singyo maulong kasipau tarik Ïaïong arjar arthunrio. Ini sedang syuada kimat Khubor na Jylla. Menteri rangba ke Jylla konrad ke sang maula penkup buram ya ki sau pongut ki kena skul ki balapas bah ha ke excellent secondary school leaving certificate na rilom khasi ba jaintia ki ba ka kerteng jong ki kalapau ha ke merit list. Kini ki kena skul kila yok diang ru ya ka khusnam da ka pisa bala ai hapo ka chief minister's special grant. Menteri rangba ke Jylla konrad ke sang mau lai shimenta haka Ulas Fest 2026 kabalalong ha u Sosatham Auditorium Shillong harangkat kajing sakhilang jong menteri ketanat puliu putih ba Lakman Rumbui. Menteri rangba bat ki kenrem gilendan kila penkup buram ru ya ki riu temen gi balanang ban tho bat ban pule leng ba scheme understanding of lifelong learning for all in society lane ka ulas narilom khasi bat jaintia bat ha ju ka por ula plai pa ba ru ya ka ulas awareness video ha ka ktin khasi bat ktin penar. Kajing Shnaya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Part 3. Kala jandep artan la pentip Menteri ke Sarkar Jylla wakmi ya katanat Public Health Engineering Marquis and Marak. Ulaong bagajing Shnaya kani ka project kan sa ajing mentoy ru ya ki pait ba nong syong shnong bakin kamyo pahu ka umbam umdi. Ki samla ka shnong mau plang gila par ke jing tho so menteri rangba ka Jylla ban kerpat ban penkiu kerdan no ya ka government upper primary school mau plang sya ka government secondary school lem bat ka jing penbiang ya ki jing don kam baro namenta kani ka school. Lai tho ba kani ka school ka dei ka balaseng nadu usnem khat khandai spa arpo pra bat kan sadap shi spa snem ha u snem arajar arpo pra. Arteli ki school SSA ha Mauthat Raishan constituency kata ka Kenshi Presbyterian Upper Primary School bat ka Mauro Presbyterian Upper Primary School kila hapan kang kerdep no namar ka jingbom don show ki kena bawan pule hakini ki school. Ka Sarkar Meghalaya kala penkre ban penkho no ya ka bill badang sa teng ka bakot palat khandai spa klor tingka sya ki contractor ki ba pentrei ya ka Jal Jivan Mission ha ka Jylla. Ha ka jo ko por ula ong ba ka jingsiu ya ka pisa kan sa sedang no shen tang shu pendap ya ki jing don kam kat kum ki kendon. Ka Office District Ayush Society East Khasi Hills Bat Ribhoi District Kalaraki ya ka World Homeopathy Day 2026 halor kapang Homeopathy for Sustainable Health ya ka bala penlong ha Monroe Institute of Integral Training Shillong. Pulit ka East Khasi Hills District kila panpor naga kashari ban yo tokit shushu hapo khandai posni yau Kennedy Kongsit kanang ban lap lau don jinge day ayu bat ka kong Ïaïong power. U Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek's aim ulaya to bagi pulit kila lap sabut ru bau Kennedy uya lam ya ka kong Ïaïong syaka way ka yingja haka arpui tarik uluber arajar arpun reo bat ong ru kumbakalong menta ki pulit kidang lap ksai ba udai tang mau badon kti halor ka jing syak peniap jong ka kong Ïaïong power. Kakenhun yela kai SP office kala yok ra ya kanam la du hadin bakalala pan penlim no ya kakenhun yela kai police reserve ha kalumpung yela kai WR Nongspung Memorial Cricket Tournament 2025 bala pelong daka East Khasi Hills District Executive Force Shillong Hamadan Lausotun Shillong. Ka Assembly Worldwide Healing Church kalapan benapat ba ban penlong ya ka Shillong Healing Festival 3rd General Assembly 2026 ka balaisngi kaban sedang naduk ka khat nyu tarik haduk ka khat khandai tarik Ïaïong arajar arpun reo ha madan sau golfling
hagini ki laisngi gin sadon ki jing syakri leng bau pastor JS Maulong rengkat bat ki wei pat ki syakri. Kajing temu jong kane ke festival kalong ban ailat ya ki pai ba ban yo ya kajing yarap mensim bat kajing penkoj nabenta baro ki badon kam. Mentang ini pai syakimat Khubor nak leng kari. Ka Presiden Draupadi Murmu negasni kala tung yau Harivansh walong nong yalam barang ba jong ka Janata Dal United kum UMP Syah Raja Sabha kabala kenjo la lai samoy kenti dagaba penjalan ya ka samoy jong Haraja Sabha hadu usnem ar hajar laipo ar. Menteri Kampok Ïaïong ke Sarkar Pedeng Amit Shah unsa pelai ba ia ka election manifesto jongga Bharatiya Janata Party naga benta ka election syagi yang darbar tauan jongga West Bengal kabalabu manlong hakabakut jong uni ubnai. Menteri Rangba ka Bihar Nitish Kumar ubadairu unong yalam jongga Janata Dal United ula bamsmai kumudkhot jongga Rajya Sabha negasngi. Baru arngut disebut Menteri Rangba ke Bihar Vijay Kumar Sinha bat u Samrat Chaudhary kila 1 poihan New Delhi ban sakhi hak jing yalang bamsmai. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sharma nin gesngi ula kentho teng ya keseng Kongres dak bakeno ba kala penon kam daki buj ban kring yo nongwai ba paunam u Zubin Garg syaga jeli jong kesan himasima. Haga joka por u Himanta Biswa Sharma ulapan pau ya ke jing sngo kemen halor ke jing mi kinong tap vote haga election syaga yang dorbar tauan ke barang ya syakaman da ke baong ba ka jing kermen kala pen i da kinong tap vote kamtam apdang ki Hindu bat ki jaj menreu trairi trai muluk ka pen pau ya ke jing angnot ke baskem haga rukam sensyar paiba. Ka Special Investigation Team kalapun kutno ya jing toket ke jongka ha ka bayadai bat ke jing yap jong chairman ka Confident Group u CJ Roy kabala ja kat ba ki officer ke income tax kidang pelong ya ke jing kenra hapo ka office trekam jong u ha Bengaluru. Kibor Sarkar kila kamba u Roy ula klat dagabat khat jubor yala ke jing im namar ke jing smusi shabapalat. Haga jingja sya jerong keti jongga wega kentei haka wega company tech Hanashik Maharashtra ki pulit kila kem yau human resource officer hadin balalap bakani ke jingja kala ja hapok kani ke office lakumba lai hadu saus nem mensyua. Ki officer jong ketenat enforcement directorate kila penlong ya ka jingkenra haka ju ka por hakikat arteli ki jaka beper jong ka West Bengal haka bayadai bat ka jersey bamsap samkau Russian. Pulit kanong ba Delhi kila kem ya ka kenhon runar ka badon keti ban pengop ya ki briu da ka popular ban penyok kam syabari bat ban penbiang ya ki visa laong ki pulit next. Mentapan ini pai syakimat Khubor nak leng kiri ke Pyrthei. U Presiden jangka United States u Donald Trump ula kena baka Iran kalapan Ken ya ka soskular sangat ya siat daga bak hanglat ya ka jingsalan umpenyang lembaga Strait of Hormuz bat ula maham ya ka Tehran bahkan nembuk daki kendon khajna ya ki jahaj kit umpenyang ki bayat lembah. Menteri Ketenat Kambari jongka Iran Usaid Abbas Araghchi ulama ham ya ke United States persya ke jing ailat yo Menteri Rangbado jongka Israel u Benjamin Netanyahu ban pentron ya ke jing kren hapdeng ki he sarkar hadin balaya soy ya ke soskular sange asiat na ke jing kanat kepala ne hadu saupos ngi kenti. Kajing ya kanat ke batamai kala pau Pyrthei biang hadin bau Menteri Ketenat ya dari jongka Pakistan u Khawaja Muhammad Asif ula penmi ya kajing kena persya ya ke Israel hakaba kala mi kajing kena nagibor sensyar jongka Israel naki nong tauan jongka US bat naki riu paitba. U nong mi khmat jongka Israel sya India u Revan Azar nin gesni ula penkan mau biang ya ke jingkren jong Menteri Rangbado ka Israel Benjamin Netanyahu baga Lebanon kamdai setia ke benta jong ke jing sange ya ke thma ka ba artio hapdeng ka Amerika pat ka Iran.
Ka Israel Defense Forces kalayato ba kila penyap yau Ali Yusuf Harshi. Ubadai personal secretary jong secretary general ka Hezbollah Naim Qasim ha Beirut. Harshi dairu khon ksiu jong hedo jong ka Hezbollah uba kle ya ka kanhon jong ka Lebanon ka bala ai jing kershan da ka Iran. Ka Awami League jonggari Bangladesh kala penrem juri ya ka bill balawan ra ha parliament ka ba ken be an persya ya ka ne ka sengsan Pyrthei da ka ba ong ba ka ne ka bill ka dei ka jing tombor persya ya ka jing senchar paipa. Ki pulit jong ka Pakistan kila mudui da ka mokat duma persya ya ki para kentei jong menteri rangbado barim Imran Khan ya ki katto ka ni git khot jong ka yeng darbar thawan jong ka ri bat jong ka Jylla bat jan syajar saus pangut ki riu shimet ki bem shimla itu kerteng hadin ka jingkulmar ka bala jaha surok Ïaïong ha rawal pindi ong kilat pathai Khubor jong ka ni ka time. Hadin khatlai singi hapo patong KP Sharma Oli balong menteri rangbado barim kari Nepal bat Ramesh Lekhak balong menteri barim jong tanat kampo yeng kila lajamin naga judicial custody hadin bakila penmi ko hukum daga yeng besar Supreme Court. Ka Ministry of External Affairs henega singi kalapan bana balatung yau nong mi khmat barang ba Pranay Verma kum ambassador jong ka India she Belgium rengkat ka jingban scam balapha sya ka European Union. Kanasa kalapan bana ya ka jing job ka pakongsan ha ka jing light hair sya haw ka ba pentikina ba ka jing kiu ka lingsun hair haw Artemis II kalong ka ba job ha ka Tarik Ïaïong bat shen ka jing ya lenti jong karu kala jan poi sya ka bakut ban wan pai no sya Pyrthei. Itu kilong kimat Khublai.